nepuna 2 tjedna otpratili smo ih na put u Saharu uz obećanje da kad se vrate, da ćemo biti prvi koji će čuti kako je bilo i prikupiti njihove dojmove, zgode. Nadam se da nije bilo nezgoda. Većina vas vjerojatno zna o čemu, odnosno kome pričamo, a za one koji ne znaju, podsjetit ćemo vas. S nama su Damir i Damir Vujnovac i Damir Filipović, friško povratnici iz Sahare. Dobro jutro, dobar dan, kako god, dobrodošli, ne znam, s obzirom na vremenske zone, kak da vas pozdravim? Dobro jutro. Sa dobro jutro. Dobar dan. Kako god, svaki pozdrav je dobar. Damir i Damir, podsjećam je na onu grupu Denis i Denis. Mogli bi osnovati neki ovako. Da, tam nisu bila dvojica muškaraca. Ne. Da, ali dobro, nekako me asociralo. Šalu na stranu. Evo, otpratili vas jesmo u Saharu, sad je prošlo 2 tjedna, skoro 10 dana tu negdje. Kad ste se vratili prije dan, dva, jeste se malo... Vratili smo se u nedjelju. U nedjelju ste se vratili, znači friško, već ste se i odmorili, stigli ste se odmoriti. Niste se odmorili. Nismo se odmorili, definitivno. Ne, malo je možda tome kumoval taj povratak koji je duže trajao. Krenuli smo u subotu ujutro iz Sahare, a doma smo stigli tek u nedjelju pred večer. Pa je bilo malo naporno, bez nekakvog spavanja na putu. Kunjali smo po aerodromima i tako. Ali bitno da ste sretno stigli i svi dočekamo da čujemo dojmove vašeg boravka u Sahari. Evo, Damire, tvoj projekt, nadamo se da je zaživio u potpunosti, da je prošlo sve dobro, ali evo, podsjetit ćemo i naše gledatelje. Dakle, Damir Vujnovac prošle godine je bio jedini Hrvat koji je sudjelovao na Sahara maratonu i tom prigodom je pokrenuo jedan projekt za djecu iz Sahare, Dječji glas iz Sahare. Riječ je o knjizi, čija je promocija trebala zaživjeti sad u Sahari, a Damir Filipović mu se pridružio ove godine, iako je već bio u Sahari, ali nije na maratonu nego za volanom. Tako. I još treća osoba Ivan Stanić iz Istre. Tako je. Trojac jedini iz Hrvatske. Tako je. Dovoljan. Znači dovoljno, troje dovoljno. Koliko ukupno ste dana bili u Sahari? Bili smo 8 dana u Sahari, povodom Saharskog maratona, nas trojica od 450 sudionika maratona iz cijelog svijeta, ali najviše ih je bilo naravno domaćih, Alžiraca i Saharaca. Mislim da je 29 različitih zemalja bilo, ako se ne varam, tako nešto. Kako je izgledao taj prvi moment kad dođete, znači put od Madrida pa onda sve to i dođete u Saharu? U koje doba se dolazi, ko vas dočeka, di ste smješteni, imate nekog vodiča, kako to izgleda? Evo, ajde, tebe... Može Damir, njemu je friško. Damir je broj 2, kako je to izgledalo? Ako se ne varam, negdje između 9 i 10. Ujutro? U Tinduf. Na večer? Na aerodrom. Na aerodrom, da. Tu smo naravno imali pregled stvari, nekakvih sat i pol čekanja dok se istovarila pomoć koja je išla i sve to, dok se to posložilo. Došli su busevi, utovarili smo se u buseve, nekakvih 12 pola noći je bilo kad smo recimo krenuli s aerodroma i vozili smo se dobri pola sata u prvoj, drugoj brzini. I tu je više autobus nije mogao svoju radnjicu odraditi, morali smo stati, mijenjati bus. Tako da nam je to nekakav prvi malo jači onak dolazak bil, s tim da kad smo došli u samu Smaru, u kamp, gdje je bil doček familija, mi smo imali ovak jedan malo poduži ček, to jest čekali smo, nismo uspjeli dočekati. Znači treba neko doći po vas? Da, trebala je doći familija po nas. Iz kojeg razloga nisu, ne znam. Možda s jedne strane je malo bolje jer smo dobili familiju kod koje je bil Damir godinu dana ranije, tako da... Već ste se poznavali međusobno, tako da je to bilo lakše. Već je bilo malo lakše. Iako ja moram priznati da domaćicu nisam prepoznao onako u noći, u 3 u noći i da sam tek kad smo ušli u dvorište, onda sam rekao da, to je to.
I onda je bilo već lakše. Evo, vidimo i fotografije koje ste nam donijeli. To je samo dijelić fotografije i raznih videozapisa koje ste napravili tamo. Možda da prokomentiramo evo koju fotografiju, evo, koji se vrte, ovo je... Pa evo, ovo je aerodrom, u stvari mjesto gdje smo se svi skupili, a meni posebno drago, vidite ove crvene kutije tu, te kutije su paketi s pernicama koje su skupili varaždinski gimnazijalci. I srce mi je bilo veliko kad sam vidjel da se ti paketi pripremaju za utovar u avion, jer... Bilo je bojazan da neće ići s vama. Da, to je uvijek, uspjeli se, znači. To je uvijek moguće i to je jedan od mojih većih strahova ove godine bio, da to što su djeca skupila i to te pernice i te knjige koje su dio ovog projekta koji sam pokrenuo, da slučajno se ne dogodi da ne dođu tamo s nama. Čak je i bilo kod utovara, tamo aerodromsko osoblje je reklo ne može ovoga, dosta je, došli smo do limita, evo ovo možete zadržati, ovo je bio doček. Recimo, u noći, znači. U noći, da. Za razliku od prošle godine kad smo koristili svjetla Land Rovera i nekakva slaba svjetla napajana agregatom, ove godine je svjetlila struja jer su u zadnjih godinu dana dobili struju. Znači, evo, Damire Vujnovac, obzirom da si ti prošlu godinu bio, vratio se s razlogom ovu godinu, da li ima kakvog pomaka evo, u Sahari, kako žive, rekli su dobili su struju, da li ima još kakvih pomaka u načinu života u odnosu na prošlu godinu? Pa ja bih rekao da je ta struja veliki pomak, naravno. Sad hajdemo si mi zamisliti da sad mi živimo malo bez struje. Da. Ne, imamo problema kad je nekakva redukcija ili kad je bilo kakav ispad iz elektroenergetskog sustava, a oni su u tom ispadu iz elektroenergetskog sustava živjeli 40 godina pa su onda dobili struju. Dakle, velika je to stvar i za organizaciju života, a i za komfort življenja. Iako postoji jedna druga strana medalje, koji svaki novčić i svaka medalja ima dvije strane, oni čak ne bi niti htjeli da se njima tamo stvori nekakav, ajmo ga nazvat, luksuzni život, jer se oni žele vratiti doma od kud su krenuli, a ne stvarati životni luksuz tamo usred neplodnog, neproduktivnog dijela Sahare. Kad smo otišli znači iz tog alžirskog dijela u kojem su izbjeglički kampovi, kad smo otišli u onaj pravi dio zapadne Sahare, baš oslobođeni teritorij, tamo se da vidjeti da vegetacija ipak postoji, dakle da nije to, ovo je dio putovanja na oslobođene teritorije, u ovakvim kamionima smo se vozili, tak smo putovali 3,5 sata. Vidimo jako puno fotografija djece. Ono što mene zanima, ali vjerujem i naše gledatelje, kako su djeca reagirali, kako su opće ljudi reagirali evo, na tu knjigu koju si ti sam uspio izrealizirati unatrag godinu dana, znači skupiti dječje radove, prezentirati ih tamo. Kako je to izgledalo? Podijeliti im pernice? Kakve su reakcije? Pa, ajde, prvo bih rekao ovak, ne želim te ispravljati i neću, ali ipak nisam sam. Dobro, tvoja ideja je uz pomoć tako prijatelja koji su mi pomogli i evo njima još jedan put ovak sad. Dobro, ali za tebe ne stoji neka organizacija. Ne stoji organizacijski tim. Tako je. 5 ljudi koji su napravili tu knjigu, u principu. Da, ja sam bio motor i mogu reći da se taj motor prilično istrošio u tih godinu dana, da je zadnje trošenje, ali isto tako i punjenje baterija bilo sad u Sahari. Srce mi je veliko ko autobus nakon ove promocije knjige, nakon kontakta s tim ljudima i nakon njihove sreće, čak i nakon što sam
gledao i čekao reakciju odraslih koji su čitali taj predgovor knjige na arapskom. Pročitali su ga i nekoliko puta zastajali i klanjali mi se u znak zahvalnosti ili izgovarali bilo kakve riječi zahvalnosti. Vjerujem da sam pogodio bit i da sam taknuo i njihova srca u tome svemu. A srca nas tu doma tek trebam s tim taknuti. Ajmo se malo vratiti na onaj sportski dio, pa ćemo se ponovno na humanitarni. Damire, koliko smo rekli da je bilo sudionika na Sahara maratonu, koje mjesto si zauzeo ti, ko je kolega iz Istre, a ko je kolega Damir Vujnovac? Bilo je 450 sudionika, bilo je nekakvih 4 kategorije, ako se ne varam 42 km, 21 km, 10 km i 5 km. S tim, ako se ne varam da je bilo i nekakvo vožnje biciklom, sad nisam siguran. A to je bilo, mislim, dan prije. Dan prije, tako nešto. ok, dobro. Uglavnom, Ivan Stanić iz Istre je trčao 13. u njegovoj kategoriji 42 Stvarno dobar rezultat. Evo ga, prolazi kroz Tako, dakle, to je on. vaš treći. Ako se mogu ubaciti, sad smo se naučili da on ne da je iz Istre, nego iz Tupljaka. Tupljak. To je mjesto odakle. Tako je. Znači on je 13. 13. je dotrčao, čovjek koji je odradio nekakvih 87 svjetskih maratona, onih najvećih, znači bostonski, moskovski, njujorški, ne znam koji ni Tokio, ne znam koji sve postoje, je rekao da nijedan maraton mu nije bilo toliko težak koliko mu je bilo ovaj. Da. Kako je tebi? Koji si ti bio? Meni, ja sam bio nekakvi 43. od njih, možda 60, nemam pojma, 70. Dobro je to, ipak je Sahara. Za mene, za prvi put, to je vrhunski rezultat. Meni je bilo bitno da ga istrčim. Rezultat kakav bude, eto. A i svi ste dobili medalje. Svi smo dobili Donio si medalju, isto to ćeš nam isto pokazati kad se odvrte sve ove fotografije, stvarno ih je lijepo gledati. Damire, ti više sa fotoaparatom vjerojatno si negdje onako lagano pješačio. Moj je cilj bio doći zadnji Zašto u zadnji? kategoriji. Pa prvi ne mogu. Pa si se pomirio onda. Jer prvo nisam trkač, drugo moja misija tamo je bila skroz drugačija i ja sam zastajkivao, fotografirao i kraj i ljude, trkače, djecu, ljude koji su nas čuvali tamo, dakle i uniformirane ljude koji su stajali uz cijelu dionicu tog saharskog maratona i stvarno brinuli da sve prođe dobro, išli u susret svakom od nas i gledali da li dižeš prst ili ne, da li možeš, da li ti treba pomoć i tak. Dakle, stvarno su se trudili da sve prođe u redu, pa onda napravio nekoliko videoklipova trkača uz ove stanice s vodom, sa okrijepom. Tako da je vrlo jednostavno bilo nemoguće da zabilježim bilo kakav rezultat osim onog pri kraju. A kad sam već pri kraju, onda je bolje biti baš zadnji nego predzadnji. Ne? Da, onda te dočeka sva ona rulja i evo sad smo to završili. Onda ga svi dočekamo. Iako sam naravno ja došao od nas trojice prvi do cilja jer sam i najkraću dionicu radio. Aha. A ja sam zadnji dotrčao. Evo, koji je to disbalans na kraju? Na kraju ispalo sve dobro tempirano. 15 minuta. Aha, niste trebali čekati pa nije jedan bilo, drugi. Mislim, možda nekakvih pola sata sam ja kasnilo oko svega. Mene su grčevi polovili negdje na 18 km otprilike. Tu sam malo zastalo, malo sam hodal nekakvih možda 100 metara. Ja sam opet potrčal dok nije dotrčal još i gospodin Stanić, moj veliki prijatelj sa zastavama hrvatskom i saharavskom. I tu sam onda još malo potegal do cilja i eto tak nekako uspio sam izdržati Ali bilo je stvarno naporno. Vjetar je non stop tukao, znači puhalo u nas od početka do kraja. Sunce je bilo... Koliko stupnjeva? Pa ja ne znam, sigurno nekakvih 36, 37, možda i više, ne bi znalo, evo, mislim...
U 12 Vruće je bilo sati jako, bilo je uglavnom. jako vruće. Ja znam da je meni ova kapa bila non stop mokra. Ja sam još i kameru imao na glavi. Pokušavao sam to nekako snimiti. Bilo je jako, jako teško. Ja bih rekao pil sam vodu, pil sam vodu, eto, na svakoj onoj stanici, svaka 3 km sam popil po 2, možda 3 čaše i još sam na svakih, ne znam, 100-200 metara, gdje god sam sreo onog vojnika, uzelo od njega bocu vode i još sam si dobrih 2-3 gutlja onako... Nisi dehidrirao, to je bitno. Znači, Pa ja mislim da nisam, nadam se da nisam Nije Nije halucinirao ne, poslije. znali bi kako to izgleda od prošle godine. Da, Ali, evo, prosti za tebe, mi je Damir rekao da si zapravo sa sobom nosio puno prtljage i da si učinio jednu lijepu stvar tamo za jedan klub. Da, zajedno smo donijeli stvari za boksički klub, njihov koji je tamo osnovan prije nekakvih 4, 5, 6 godina. Nisam ja sad siguran. Da, eto tu. Tada smo im donijeli malo opreme i bili su... Kakve su reakcije bile? Bile su wow, jel da? prekrasne reakcije, vele da nisu već dugo dobili ništa, da imaju samo starih stvari, tako da... Odlično. Jako zadovoljni. Čovjek koji je pokrenuo taj klub kad je vidio torbu, kad su ju otvorili, još Damira nije tad bilo, rekli je meni, tvoj prijatelj nije normalan. U pozitivnom smislu. Naravno da u pozitivnom smislu, veli, ja se ne sjećam kad smo mi ovak nešto dobili. Tak da... Zapravo ste vukli puno toga sa sobom, sve ste uspjeli, sve je stiglo s vama. Kako ste se vas trojica slagali, nadopunjavali, jedan drugome pomagali? Za tebe, evo Damir, čujem da si bio glavni snimatelj, fotograf, da je sve zabilježeno. Mogu reći da smo se savršeno slagali, eto, baš savršeno, onak smo kliknuli, sva trojica, nadovezivali smo se, nije bilo nikakve svađa, ništa. Ne, što više velim, nadopunjavali smo se tam gdje je trebalo, tako da mislim da smo to onak dobro odradili, pokušavali smo pomoći Damiru, evo, oko njegovog projekta koliko ide. I pomogli ste puno. Uskakali smo gdje je trebalo god, tako da, eto. Ja bih rekao da smo bili odličan tim, da, baš bez ijednog konflikta, što je uvijek moguće i na što na neki način treba računati u takvim uvjetima. Vele planinari kad se penju na nekakve vrhove iznad 5, 6, 7, 8 tisuća metara, da se tu zna dogoditi svačeg zbog iscrpljenosti, zbog manjka kisika. Pa i tu se moglo dogoditi svašta ili reći jedan drugome zbog vrućine, zbog teških uvjeta i iscrpljenosti, ali nismo niti jednu takvu situaciju imali koju bismo poslije trebali izgladiti. Osmijeh je vladalo. Ono što je definitivno bilo je osmijeh, ali i pomoć jednih drugima. Kad je u nekom trenutku bilo kome od nas trebala pomoć, druga dvojica su uskočila i to je savršeno funkcioniralo. Gdje ste bili smješteni, u kakvoj obitelji, što se tamo jede, pije, ne znam, malo nam približite tu kulturu, odnosno kako ste preživljavali tih 10 dana i da li ste preživljavali ili stvarno ste imali sve što treba? Za razliku od prošle godine, znači bili smo u istoj familiji, kod iste mame. Za razliku od prošle godine više nismo bili u šatoru, šator je još uvijek tamo, međutim lokalni dio familije je spavao jedan dio familije je spavao u šatoru, mi smo bili smješteni u sobi u kojoj smo bili nas trojica, pa više nije bilo ni potrebe za kapama, rukavicama za vrijeme spavanja. Ipak si u zidanom objektu gdje nema grijanja, ali nema niti propuha koji ti vuče preko glave i ne spavaš dole na zemlji, nego ipak na nekakvom zidanom podu. S druge strane, kako smo rekli, u međuvremenu od prošle godine je došla struja, pa ta struja znači i frižider, u kući i internet. Da. I prošle godine je bilo internet, ali na kratko, u nekakvim kratkim intervalima. Ove godine je bilo 0 do 24, jedino je bilo problem kad se svi zakače na internet, onda to pada. Ali recimo možda kuća 200-300 metara dalje nema doslovno ništa, nema ni frižider, nema ni internet. Znači tu ima razlika kako su bile cure iz LA-a, iz Amerike. Oni nisu doslovno imale ništa. Da, njima je zvučalo kad smo
mi pričali o našem smještaju, njima je prvo zvučalo to kao bajka, drugo kao naša zafrkancija, a onda... Nevjerica. Šok i nevjerica. Šok i nevjerica. Što se jede tamo, evo ujutro kad se probudite, kakav doručak? Da li ste si sami spremali doručak, domaćini, ne znam, ručak, večera, što prevladava na meniju? Aj ti počni. Pa doručak je obično 5 dana bil doslovno isti, recimo. Jeli smo marmeladu, ramu, kruh, čaj, kava, i to je marmelada od marelice, je li tako? Da, prva 2 dana imate marmeladu od marelice, onda sljedeća 2 dana imate marmeladu od šljive, a onda 5. dan skužite da je to u stvari bila marmelada od marelice, samo je boju promijenila. I sve ok. Odlična je marmelada bila. Da. Međutim, za ručak koji je prilično ran i večeru koja je užasno kasna, negdje oko 10-11 se služi večera, je neizostavni sataraš. Sataraš, da, 2 puta dnevno, obavezno. Ali ima... Ali je dobar. Hrana je bila u svakom slučaju odlična. Jeli smo i ražnjiće od deve, bilo je tjestenine, paste se puno kuhalo, Kuskus. Piletina. Vidim da niste došli sa ne znam 5 kila manje. Došao sam sa kilom više. Da, ja ne znam, valjda sam ostao Evo spremanje ražnjića od devinog. I to je naša mama bila koja je u biti, mi smo je zvali Šibili, ne? Tako je ime. Tako ju i njezina mama zove, pa smo pretpostavili da je to tako, a ona se i odazivala na to ime, tako da u biti ono drugčije piše kad bi to čitali kak piše, onda piše CHABLA. I sad kak čabla zvuči Šibile... Teško, da. A slušate kako drugi zovu. Slušaš kako drugi govore, da. Još samo, evo kako se približavamo kraju, Damire, pitanje dalje, znači efekti na knjigu, imali šanse da bude neko dopunjeno izdanje, da taj projekt bude još veći, znači reakcije nakon što je ta knjige podijeljene, više ste ih uzeli sa sobom. Efekti su divni. Efekti su divni od samog prijema i odraslih i djece. Kad im objasnim čemu ta knjiga služi, pa kak sam rekao i kad pročitaju predgovor, onda im je sve jasno. Međutim, ne samo domaći, nego i organizatori i ljudi, ja bih rekao, iz 15 zemalja svijeta. Nisam uspio sa svih 20 i koliko smo rekli, 8-9 zemalja kontaktirati, međutim, knjiga je našla svoj put u 15 različitih zemalja u svijetu. Znači nije se samo u Sahari zadržala, zapravo... Ne. Većina toga što smo odnijeli se zadržala u Sahari i posjetila nas je naša draga prijateljica Minetu, koja mi je i pomogla sakupiti te dječje radove i njoj smo dali najveći dio toga da se pobrine oko distribucije tih knjiga u škole, u knjižnice, naravno i do djece koja su pisala svoja djela za ovu knjigu. Međutim, knjiga je otišla u Sjedinjene Države, u Francusku, u Englesku, u Španjolsku, u Finsku, Norvešku, Švedsku, Njemačku, tako. Znači postoji mogućnost da na drugim jezicima još bude... Najavili su Španjolci, naši prijatelji Baski su najavili, pitali su da li ima na španjolskom, rekao sam da nažalost zbog manjka i vremena i sredstava nije bilo moguće da napravim još i španjolski prijevod, onda su pitali oni da li ja imam nešto protiv da oni naprave sami prijevod na španjolski i na baskijski. Naravno da ne. Naravno. Osim samog toga bilo je još kontakata sa ljudima, sa jednom mladom damom koja je rekla da radi doktorat na temu ljudskih prava i da će joj upravo ta knjiga poslužiti kao jedna dobra pomoć oko literature vezane na originalne, na prave radove Saharaca i još nekoliko kontakata sa ljudima koji imaju određene projekte u Engleskoj
vezane na Saharce, gdje su i oni bili zainteresirani koristiti tu knjigu u nekakvim svojim radovima, na što sam naravno pristao. Tako da, ide to dalje, kotrlja se taj, znači... to je sa strane ljudi ili šire zajednice, sa strane samih vlasti tamo u zapadnoj Sahari. Moj prošlogodišnji kontakt sa njihovim ministrom sporta i mladeži ponovili smo i ove godine i poklonio sam mu tu knjigu i prezentirao na sastanku predstavnika zemalja koje sudjeluju tamo svoj projekt i pred svima zamolio za pomoć. Onako, sad to više nije intimno kad govorim u eter, volio bih povezati Šibenski dječji festival sa nekakvom barem malom delegacijom djece iz zapadne Sahare, da uspijemo spojiti taj naš dragi dječji međunarodni tradicionalni događaj sa malim Saharcima, sa njihovom kulturom, sa njihovom tradicijom koju bih volio da prezentiraju tu. Pa koliko će mi trebati pomoć organizatora tog festivala i možda nekakvih naših institucija, naše zemlje, isto tako sam zamolio i za dobru volju i pomoć institucija njihovih s njihove strane, pa da to probamo spojiti i napraviti i nastavak, ali jednu još bolju stvar za tu djecu. Kapa dolje, kaj da drugo kažemo, dečki, evo stvarno svi lijepi dojmovi i ne znam da li da postavim pitanje, ćete se vratiti u Saharu, još hoćete se vraćati? Sigurno, da. Evo, medalju da vidimo, mi smo medalju. Donijeli medalju koju smo dobili, znači svi skupa nakon utrke. To je iz njihove radionice, manufakture, i to proizvode žene, to proizvode. Tako je, znači jedan od projekata proteklih godina je bio naučiti ljude tamo izrađivati keramičke predmete i na neki način stvarati autohtone suvenire, pa kao jedan od tih suvenira je i ova medalja. A donijeli smo i tebi jednu medalju kao suvenir iz Sahare. Hvala lijepa. Moram i to pokazati. Srce, evo jedno saharsko srce. Evo ručni rad. Hvala vam lijepa. Čuvat ću to evo sa posebnom pažnjom. Hvala vam lijepa, dečki. Evo, stvarno divni ste, svaka vam čast na tom projektu i vjerujem na svemu što ćete i dalje činiti. Dođite nam opet sa novim informacijama vezanim bilo za ovaj projekt ili bilo za nešto drugo, a ne sumnjamo da će toga biti. Hvala vam na dolasku. Hvala vama. Hvala vama.